Presiden ke Kongres bat MP Barim ke Shillong ba Winston H. Pala. Ulu pentip ba ke Kongres keempat ya keren setia ya ke elections MP sitang samoy halok sabha. Kat bempat dap shibanai hadin ke jing yapno jong u MP u Dr. Ricky AJ Songkon. Une unong ilam ke Kongres ulu pendemru ya ke Voice of the People's Party VPP ke balak khore bancit ketong thamai tang hapok khat ar ni khat sansngi baklat no une unong ilam bar MP lejong. Ki bahaya ngasem jong ule Dr. Ricky AJ Songkon kidang ya siasi dang bun ba kibru kidang ya leit sngulem sya ka ying sa jong ki ong uba pala haba pempau ngampat sngew yadai ban ya kren politics hangani kepor ule penpau ba kadang yai dang kat ar kat lasngi naduk ba khlak no Dr. Ricky ngakwa ban ya kren ya kene kekam hapok ke parti ban ngimpat shim rai setia ong uba pala ubadang don haglenti naturai shalong ubak pala ulong bang Kongres kan ap la kumno shibanai ai haswa bakan jeri ke kerteng u kertong haba penpau hi bak parti yamanta keempat ya kerana ya kene kekam haba kali une presiden ke Kongres ula kentho ba ka Voice of the People's Party VP kala klet ya ke jisngsi dakba keren kloy palat halor ke election MP sitang samoy mar sin klat u Dr. Ricky ngasngeu baka wigipi kaklet ba udang klat mata dang hapadeng khat ar ne khat sansngi banya kren politics ngasngeu shimet baka dang kloy palat ngimtip kumno ka wipi ka simrai kloy bha ulokan tho ka wipi kal pemna ya ukerteng jong unong aktin u Dr. Barskim Marbo kumu kertong ban aireng ha election MP siteng samoy banwan ha Shillong Lok Sabha constituency